Pozdrav svima! Pratite zavjetno hodočašće Zagreb-Međugorje. Moje ime je Toni Kumerle i na putu s vama pratim cijenjenog heroja, ratnika, veterana Domovinskog rata i hodočasnika. Hvaljen Isus i Marija, ja sam Tomislav Lučić, dragovoljac Domovinskog rata, ratni vojni invalid i pripadnik Hrvatskih oružanih snaga. Svako dobro. Evo, krenuli smo zajedno na hodočašće prije 9 dana. Da, točnije 7.5. Četvrtak. Tako je. Krenuli smo iz Zagreba od početne table Lučko i prvi dan smo hodali od Zagreba do Klinčih sela. Tako je. Bilo nam je, za prvi dan smo se malo štimali sa ruksacima i opremom, da. kako što bolje rasporediti. Ko otprilike težilo jedno 25 kila, jel? I prvi dan smo nekako gledali, ajmo reći prva 2 dana, gledali kako rasporediti teret koji smo nosili i tako da smo došli taj prvi dan u Klinča sela. Još nam je pljusak bio po putu, pa smo... Tako je, malo nam je uzeo vremena, pa smo došli kod cijenjenog prijatelja suborca Maksa Markovića, koji nas je ugostio prvi dan. Ovim puta se zahvaljujem prijatelju na našem hodočašću, duhovnom pozivu kojem se nisam mogao ne odazvati za osobno, ajmo reći, duhovno pročišćenje i nakanu hrvatskog naroda i Hrvatske u tom našem hodočašću. On ti je i dao kabanicu. Tako je, dao je kabanicu i kompas za svaki slučaj. Znao je što nam treba kao stari ratnik koji je prošao dosta u svom životu. I evo, još jednom hvala Maksu. Eto, onda od njega smo drugo jutro krenuli prema Karlovcu. Tako je. Tu nas je sunce baš pičilo na najjače. Da, tu nas je malo sunce ogrijalo, ali dobro. Beretku na glavu, kape na glavu, zaštitili smo se da ne bude baš odmah udar nekakav, jel? Opet je trebalo prohodati do Karlovca, gdje nas je dočekao Nedjeljko Krajačić, koji su nas ugostili. On i njegova obitelj. Tako je, lijepo su nas ugostili, pomolili se, podružili, prespavali. Tu sam ja već po putu do Karlovca zaradio svoj prvi žulj. Da. Ja sam još tada bio bez žuljeva. Mene od ruksaka nisam dobro još sve stvari posložio na leđa, tako da već su mi ovi tu mišići stradali. Da, ba jasno, trebali smo rasporediti taj teret ravnomjerno, jedan i drugi, vi za ruksak naprijed određene stvari tako da teret bude okomit, da možemo što lakše hodati. Tu sam ja prenio neka znanja o načinu hodanja, bez obzira, dok se noge ne razgaze i da možemo dalje ići. Krenuli smo, ja sam rekao kojim tempom krećemo, da tim tempom ćemo i završiti hodočašće. Evo i odmah već u Karlovcu kod obitelji Krajačić nas je dočekala i harmonika, tako da je već Tomo odsvirao, evo pogledajte kratak prilog. I njih smo iznenadili sa tvojom svirkom. Da, eto, malo ljudi zna da sam i ja glazbenik. Završio sam glazbenu školu za harmoniku. U stvari jedan ispit sam fulao da ne bi lagao. Pa nisam skroz, ali evo 6 godina
sam išao u Pavao Markovac glazbenu školu u Zagrebu. Iz Karlovca smo krenuli prema Krnjaku. Tako je. Prvo smo ujutro, nas je gospod Nedeljko Kračić odveo u župu Svetog Josipa, što je nacionalno svetište hrvatsko. Tako je, imali smo sreće da nas je dočekao Monsignor tamo i dobili smo blagoslov. Tako je, na našem putu, što nam je dalo poticaj i duhovnu snagu za daljnje korake koje su posvećeni bili osobnom obraćenju, ponovno duhovnoj obnovi, i svaki taj korak je namijenjen bio sveukupnim potrebama osobnim i hrvatskog naroda u ovom društvu. Evo, pogledajmo kratko i taj mali prilog. Iz Karlovca smo krenuli prema Krnjaku. Tako je. Tu smo imali... Tu si već ti po putu dobio... Sad sam ja već tu po putu na lijevoj nozi dobio jedan napeti krvavi žulj, s obzirom na hod i sam taj dio, dok se stopala nisu malo razvila, malo rastegla, kako se kaže, prilagodila. Jednostavno, organizam je poprimao putem svoje oblikovanje i ozljede, koje smo, ajmo reći, sanirali usput, sanirali sami sebi, jer znam nešto iz Domovinskog rata o tome, tako da smo si pomogli na tom dijelu sami. Eto, i u Krnjaku nas je dočekao gospodin Vuk, zanimljivo. Da, gospodin braća Vuk, oni su donirali spavanje u restoranu Savić sa večerom, spavanjem i doručkom, gdje smo se okrijepili. I tu je isto zanimljivo još dodat, kad nas je doveo u Krnjak, odveo nas je u njihovu novu župu koja je nastala od kulturnog centra, jer već, ja mislim, u Drugom svjetskom ratu su im tamo srušili crkvu i oni su sad održali mise u kulturnom centru i evo ove godine, upravo sad, ovih dana završavaju, dobili su zvonik. Da, građevinske radove i zvono je već gore. Imali smo čast popet se malo pogledat, posnimiti i zahvaljujemo se braći Vuk još jednom što su i u obnovi crkve sudjeluju, kao i u našem hodočašću sa donacijama, ajmo reći, u gošćivanju, i prepoznali su našu nakanu, naš mimohod, zavjetni hodočašće, da bolje tako nazovem, jer to je ipak bio poziv meni u srcu da krenem. Znači, kada takav poziv čovjek dobije u srcu, to se ne odbija. Bez obzira na put, mi idemo snažne vjere, sigurni smo u sve. Moram priznati da su tad već suze same počele od sebe nam tjecati, gdje se osjetila prisutnost Duha Svetoga, Gospe i jedinog Boga. I molitve naših pratitelja. Tako je. Putem smo nakanjivali postaje križnog puta i tako smo krenuli dalje, korak po korak. Prespavali smo u restoranu Savić. Motelu Savić. Motelu Savić, da. Tamo nam je čak došao tvoj suborac, Đo. Da, tako je, Marijan Blažević, Đo. Pozdrav, on nam je donio određene potrepštine, vitamine, kalcij, magnezij, tako energetska ta pića, da lakše možemo prebroditi te puteve. I dao nam je dodatnu moralnu potporu. Tako je, ratni brat uvijek dođe tamo gdje treba. Đo, hvala ti. Evo, to se ne zaboravlja. To ratna braća uvijek, evo i dan danas stoje jedne uz druge, pa ne moram puno govoriti, Božji blagoslov, Đo. Iz Krnjaka smo isto tako u rano jutro
nastavili dalje svoj put prema Slunju. To je već bilo interesantno, jer po putu smo se stali u točku. Da, mjesto Točak kod pokojnog našeg suborca Tomislava Tureka, gdje nismo očekivali da ćemo sresti ikoga, ali evo, dragi Bog je htio da sretnemo suprugu. Na terasi. Tako je, suprugu jednog suborca, prijatelja sa sinovima i koji su pomagali malo gospođi Jadranki Turek oko kuće i tako popričali i prisjetili se i evo, gospođa Jadranka je dala zastavicu Toniju od pokojnog Tomislava Tureka koju s ponosom nosimo i on je s nama isto u duhu na ovom hodočašću i putem je s nama u mislima i molitvama. Nakon Točka je opet nas prema Slunju zadesila lagana kišica, nije bilo strašno, ali tamo baš i nema na tom dijelu kuća, tako da smo našli jedan mali uski krović i smo se isto na par minuta sklonili. Tu nam se javio i Sveti Ilija svojim grmljavinama. Najavili smo ga da će i on biti prisutan. Eto, Sveti Ilija, ti samo udri tamo gdje treba i podržavaj nas u ovom hodočašću našemu. Hvala ti, hvala dragom Bogu na tebi. I što reći, tu su nakane i dalje išle same od sebe, dolazile osobne, strukturne i za naš narod hrvatski. Evo, tu i meni već sad prema Slunju, već mi je bilo jako i zlo, već sam skoro, na pola sam ispavao u hodu. Da, jasno. Stvarno je bio naporan taj teret koji smo nosili na leđima. Da, tu je došlo do, meni je žulja drugog na desnoj nozi, koje smo sanirali putem, znači... Kako su dolazili? Jednostavno, trebali smo uzeti malo i tih protiv bolova, brufena i sve to da možemo lakše nositi. Koristili smo magnezije i kalcije da se mišići i kosti da ne trpe toliko da se formira, jer nas čeka još dosta puta u hodočasnom tom zavjetnom. Ali uspjeli smo doći do Slunja, a tu nas je dočekao Franja. Gospodin Franja. I njegova gospođa. Koji je u stvari došao prije i pomogao nam uzeti teret taj viška da lakše možemo hodati, gdje smo prenoćili kod obitelji gospodina Franja, kojim se ovim putem isto zahvaljujem i blagoslivljam, koji nam je pomogao. Bilo je grdo, meni je bilo tako loše da jedva sam pojeo i išao sam leći, tako da je došlo čak do brige, hoću li ja moći nastaviti taj put. Da, jednostavno tu se počele pojavljivati prve kušnje koje smo očekivali, što je sasvim normalno. Gdje smo mi nismo htjeli demoralizirane nekakve priče ili nešto prihvatiti, tako da smo tu pali na jednu malu laganu kušnju, hoćemo ili nećemo, nema odustajanja. Da, sa cijelom logistikom smo imali duboku raspravu, svi su se zabrinuli, ali uz njihovu jaku podršku i vaše molitve, ljudi moji dragi. Eto, do jutra sam ja ipak bio kao nov. Da, hodao je pola metra iznad zemlje, kako se kaže. I ujutro nakon doručka otišli smo u sanitet. Evo, pogledajte koju sliku. I eto. Tamo su nam malo oni pomogli imobilizirati te žuljeve. I uz pomoć donacija, hvala vam dragi ljudi, smo u apoteci. Uspjeli si kupiti još neke potrepštine dodatne, znači za saniranje ozljeda koje nosimo sa sobom moramo imati, malo ove baby kremice iz Da, puder, tako, određene masti za trljanje, čarape naopako okrenute, što je naš prijatelj Josip Deor mi savjetovao kako da hodam. Pozdrav Josipe, Josipe, pozdrav, koji je nosio križ od Zadra do Zagreba
isto kroz svoje hodočašće i svoj poziv, misiju koju je nosio. Tako da nam je prenio jedna lijepe savjete samog hoda koje je on proživio. Eto, i nakon saniteta smo nastavili dalje put iz Slunja prema Krnjaku. Prema Plitvicama. Prema Plitvicama. Uz put, evo, moramo reći da su nam cijelim putem trubili auti u podršku, već nas prepoznaju ljudi po portalima i društvenim mrežama i hvala svima koji hvala nas svima, evo stvarno podržavaju. Jedan predivan osjećaj, ljudi su stali, okrenuli se, pitali, dečki, jel vam što treba? Da. Hoćete što, tekućine ili nešto, pa su nam kupili tekućine. Pa donijeli nazad na cestu. Blagoslovili se, poslikali se, zahvalili se, neki nisu htjeli se slikati, nego su samo dali podršku. Ovim puta se zahvaljujem svim ljudima koji su stali usput dok smo hodali i dali nam podršku i naravno zvukom sirena davali nam vjetar u leđa za molitvu i dalji hod. I dakle, po putu tom još od Slunja do Plitvica smo usput hodajući, prolazeći kraj jednog OPG imanja, začuli uzvike: da. Ej, jesi ti onaj komando sa podcasta, od Borna Marinića, da. I mi ba nemoj me zezat, i došli mi do njih, tu smo se malo okrijepili, reći Tomo. Kod Filipa. Ko je to bio? Filip Paljan. Paljan, da. Njegov rođak je bio na svjetskim vojnim igrama koje je osvojio drugo mjesto. Ovim puta ti čestitam, ratniče, hrvatski junače, i naišli smo na jednog predivnog mladog dečka koji je pročitao Bibliju 6 puta, Kuran, tako, koji je jako duhovno potkovan i koji je sad s nama u duhu, prati nas i sudjeluje u ovoj obnovi, ajmo reći, duhovnoj obnovi hrvatskog naroda, i priča se počela širiti i dobivati malo veće dimenzije, što nije naše djelo, nego Božje djelo, dragi Bog. Tako da očekujte i od njega uskoro dodatne isječke i priloge gdje ćemo iskoristiti njegovo to poznavanje Biblije i gdje će nam on pročitati ili objasniti neke dijelove. Da, i same Biblije, gdje je spomenuo 22. psalam, koji si iz Biblije, isto pročitao sad. Koji sam pročitao putem od Udbine prema Lovincu, Svetom Roku. Da, ali doći ćemo do toga. Doći ćemo. Čekaj. Ok, eto, i onda smo tu nastavili od Palijana hodati dalje prema Plitvicama. Gospodin Franja nam je prenio s autom stvari do pred Plitvice u apartman gospođe Janje. Tamo su nas čekale stvari i mi smo do tamo hodali i zbog nevremena i kiše i snijega čak i tuče koja se spremala na Plitvicama, po nas i stvari je tamo došao Ivica Jandrić iz udruge branitelja Domovinskog rata Plitvice. Tako je. Evo, Ivice Jandriću, dragi Bog neka te blagoslovi, stvarno si nam puno pomogao, uz nas si bio 3 dana, čast nam je bilo što smo te upoznali i što si prepoznao naše hodočašće. Nemam riječi kako ti se zahvaliti osim Božjeg blagoslova. Evo, još ćemo i tvoje obitelji. Još ćemo malo ispričati o Ivici, imamo jednu zanimljivu i smiješnu anegdotu, ali prvo pogledajte kratki prilog sa Plitvica.
naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj danas, dopusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Neka ti je vječni pokoj i mir. Josipa Joviću. Hvala ti na vječni. Otca i Sina i Duha Svetog. Evo za spomenik prvom hrvatskom redarstveniku i branitelju Josipu Joviću, koji je poginuo u akciji na Plitvicama. Dobili smo naredbu i prijedlog od naše prijateljice, zamolbu od prijateljice naše iz PZO-a, koja se bezuvjetno stavila na raspolaganje. Zamolila nas je da u ime nje, udruge veterana dragovoljaca PZO-a Zagreb, i ovom prilikom pozdravljamo nju, Marta Slezak Martinko, njenog supruga i cijelu udrugu, da. Što, evo, dali su nam svijeću. Tako je, zalijepili smo naljepnicu od udruge, odali počast, pomolili se prvom stradalom na Plitvicama, pokojnom Josipu Joviću, gdje su emocije već počele dobivati oblik, hajmo reći oblik, koji nije samo duhovno obraćenje, nego i zahvala za žrtve Domovinskog rata palim suborcima. Neka počivaju u miru. I nastavili smo dalje sa Ivicom Jandrićem u koordinaciji, tako je, do Korenice, gdje nas je u župi Svetog Josipa dočekao smještaj. Tako je. Tamo smo zbog, ajmo reći, isto nevremena i tako, odlučili jedan dan odmoriti, skupiti snage. I malo zaliječiti te rane. Tako je, da to malo dođe sebi, da možemo lakše dalje krenuti. Gdje je gospodin Ivica Jandrić. Da, drugi dan nas je odveo u obilazak udruge. Tako je. Zajedno smo s njim i u ime njegove udruge branitelja Domovinskog rata općine Plitvice isto zapalili na spomeniku svijeću poginulim braniteljima. Tako je. I tu dolazi, nakon toga smo se otišli okrijepiti u Macolu i tu je došlo do smiješne anegdote. A da, evo, ja kako sviram harmoniku, tako mi nije stran niti pijano, klavir. I primijetio je Tomo na izlasku iz Macole klavir. Da, rekao pa da ja vidim, je li to naštimano. Počeo je Tomo otvarat klavir, a Ivica, nemojte, on je mislio da smo mi neki šalabajzeri i uspaničario se da ćemo tamo raditi cirkus. I onda sam ja, da vidim, je li to naštimano, odsvirao jedan dio pjesme, uvijek sam želio. Prokleti tajni agent, želio sam biti heroj ulice.
Prljavog kazališta, gdje je jedan čovjek koji je sjedio sa strane jeo, s oduševljenjem nas gledao i zapljiskao na kraju. Tako da mi kroz molitvu, hod i pjesmu dobivamo širu dimenziju našeg puta koji se svaki dan sve više i više razvija. Hodočašća, hoću reći, da se ispravim. Tako da tu nema se puno što reći, jer sve ovo što radimo, to ne planiram niti ja, koji sam poziv dobio i odazvao se, to, dragi Gospodin, radi po nama. Evo, tako da ne mislite da mi sebi uzimamo te zasluge. Isuse, hvala ti. To je tvoje djelo. I tako smo još tu jednu noć prenoćili u župi Svetog Jurija. Da. Gdje je Ivica Andrić odvezao nam stvari do, mislim, Udbine. To je bio datum 12. već. 12. I baš je bio blagdan. Blagdan Svetog Leopolda, po kome sam ja dao sinu ime. Sine, volite tata. I evo da spomenemo još, ove godine je upravo crkva Svetog Leopolda u Zagrebu postala još jedno nacionalno svetište. Da, eto, Sveti Leopolde, utičemo se i tebi u zagovor kod Gospodina, tako da imamo pratnju sa nebesa, jako, jako lijepu. Ljudi moji, to su takvi osjećaj. Znači, ponovit ću se, suze same idu od sebe. Kroz taj hod i molitvu, gdje se osjeća prisutnost Gospodina svakim danom sve više i više. Nakon lijepog dana u Korenici, gdje čak smo se malo i grudali. Da, pao je snijeg, bio, kako kažu, neki kijamet. Rekao, taj dan smo stali upravo zbog toga, jer mislili smo dan prije stati sanirati malo ozljede, ali po nadahnuću Gospodina krenuli smo dalje, gdje smo, eto, u crkvi Svetog Jurija dobili smještaj i gdje smo proveli jedan dan odmarajući se. To je bio prvi dan odmora za sanaciju, što je normalno, jel, na takvom putu, gdje smo već taktički se, ajmo reći, pripremili, gdje nam je gospodin Ivica Andrić, suborac naš, prevezao stvari do crkve, do gospođe Janje. Ne, to nas je pokupio, nego nas je od Korenice nam je on prevezao stvari do Udbine. Tako je, tu nam je pokupio stvari da možemo lakše hodati i hodočastiti i zajedno se moliti. Naravno, išli smo u tišini, dijelom puta, svaki sabran u svojim mislima, dojmovima, zajednički se pomolili uz kratke nakane, osobne, strukturne za našu domovinu i sve vas, ljudi moji dragi, za sve Hrvate i sve ljude ovoga svijeta, jer ne hodamo samo zbog nas. Dragi Gospodin nam je dao da hodamo za cijelu Hrvatsku. Za cijelu Hrvatsku našu i hrvatsku dijasporu domovinsku, za sve Hrvate na ovom svijetu. Evo, tu po putu do Udbine smo imali opet jednu sreću i blagoslov da smo pred kućom sreli obitelj Maračić i gospođu koja izrađuje krunice kao i Tomo. Evo ovakve. Ona plete sa konopom. Da, sin joj je došao izvana, radi vani, jel? I ugostili i njega smo čak uspjeli sresti, evo. Da, ugostili su nas kratko, 10 minuta. Dali nam po kružku. Tako je, blagoslov i hvala vam lijepo, gospođo draga, predivni ste, evo, radite, ja ću to reći, najjače oružje, to je oružje ljubavi, krunica. Evo, napravila jednu krunicu ovako preko cijelog zida, od onih kuglica koji se u auto stavi na naslonjač. Da, od toga na flaks, razne krunice, predivno, evo.
Tako da smo se našli zajednički u nekakvoj toj priči, ali ja isto iz hobija radim krunice, dragi Bog mi je dao to u svoje slobodno vrijeme kad nisam imao posla ili nešto, evo, izrađivao sam krunice. I onda smo nastavili dalje i došli smo do Krbavskog polja. Tamo smo našli betonsku klupu, sjeli opet jedno 15-20 minuta, malo se najeli kobasica od obitelji Palijan, od divljači šta su napravili. Odlične su, odlične. Ima ih još, ostalo je za put, tako da hvala ti, super su, prva liga su. Evo, ja ću spomenuti da smo dalje uz put još sreli Keleminac je proletio u kamperu. Ali dobro, moram ga spomenuti. Dobro, neka si ga spomenuo. On nije nas prepoznao jer imali smo prsluke ove moramo imati svjetleće, reflektirajuće prsluke. Mislio je da smo radnici. Da, ali lijep pozdrav i gospodinu Kelemincu. Nikoga nećemo tu sortirati lijevo ili desno. Naša misija je jasna. Svako ima nekakve svoje političke ili kakve stavove. To nije u našem Naša namjera je hodočašću, opće zajedništvo svih Hrvata i katolika. Tako je. To nije nama sad da se politikom bavimo, nama je prioritet i poziv duhovni, boj, osobni i strukturni za hrvatski narod. Je, i nakon toga pred Udbinu malo smo sjeli na jedan štand. Pun krpelja. Štand pun krpelja. Da, ali sva sreća, moja draga Zrinka je meni pripremila jedan sprej protiv krpelja, tako da smo se odmah počistili, našpricali i rekao, brate mili, baš smo pogodili mjesto, di ćemo malo hlada uhvatiti, a ništa, tu smo brzo zbrisali s te pozicije, da se ne bi koji zavuku napravio nekakvu štetu organizmu i da. I ništa, nastavili smo dalje, tako da smo već za vrijeme dana po tom jakom suncu došli do Udbine i do crkve hrvatskih mučenika. Tu smo... Poseban doživljaj i osjećaj za nas bio, gdje smo u pastoralnom centru prespavali. Evo, ja sam imao potrebu za osobnom ispovjedi i moram napomenuti, ispovidio me svećenik grko-katoličke vjeroispovijesti, gdje prije, ajmo reći, jedno pola godine susjeda moja iz grade i rekla mojoj ženi, dobila sam potrebu da Tomislavu kažem da idem u Križevce Koprin kod Svetog Šarbela na misu grko-katoličkog obreda, gdje sam doživio prvi puta takvu misu, jednu koja je bila predivna. I što je u konotaciji, gdje sam se ispovidio me svećenik grko-katoličkog obreda. I tako smo se malo tu iznenadili, eto što je Božji prst koji vodi stavio mi na put. Tako da sam duhovno ojačao tu, malo se sabrao više u tom hodu i dobio još više snage. Tu večer smo čak imali, evo tu su već emocije bile na jednom vrhuncu. Da, jesu. Neopisive stvari se događaju. I stvarno, i bio je i zalazak lijep, i polja, brda, prekrasno. Stvarno, da. Hrvatska je tako lijepa da, evo, baš smo jako sretni da i opet možemo gledati svaki metar i centimetar uzduž i poprijeko. Da, proputovao sam ju puno puta, ali prepješačio nisam ovakav put, ali za Domovinskog rata sam prepješačio dosta u 4 godine obrambenog rata, tako da ne bi ja sad tu puno spominjao. Jednom vojnik, uvijek vojnik. Evo, svom pozivu se ne mogu oduprijeti, a ovaj poziv je taj da eto, kroz oružje,
krunice ljubavi, hodamo i hodočastimo, ponavljam se, za hrvatski narod. Eto, i ujutro, to je bilo prekjučer, jel tako? Eto, vidiš, da, dani idu Ili jučer je to bilo ujutro? Da, jučer. Jučer ujutro. Ujutro je došao u Udbinu Mihovil i Antonija Kurs. Tako je. Zahvaljujemo se Kristini Markobašić koja nas je s njima povezala. Tako je, oni su došli po stvari, uzeli su nam stvari, gdje smo otišli do Lovinca i Svetog Roka i tamo smo obišli spomen obilježja palim braniteljima i pogledali malo znamenitosti. Bili smo na Vrilu mudrosti. Da, eto, tako da... Obišli smo spomenik Trpimiru Bakariću specijalnih jedinica RIS-a, Ivici Drmiću, specijalcu i poginulim braniteljima i civilima koji su poginuli na Svetom Roku. Tako je. I ugostili su nas u svom predivnom domu Mihovil i Antonija Kurs. I Antonija Kurs, moja vršnjakinja, nam je ispričala svoje kratko sjećanje kako je to bilo 1991. godine, kad je ona kao djevojčica od 7 godina preko Velebita prijebjeg. Morala napustiti svoj dom i pješice preko Velebita. A Velebit nije lako preći, onda možete zamisliti dijete od 7 godina u tom zbjegu, kad gleda sa vrha Velebita kako gori kuća, to su tako dirljive priče. Pogledajte taj kratak prilog. Ugostila nas je tu jedna mlada dama mojih godina koja će nam ukratko ispričati kako je svoje sjećanje na Domovinski rat i kako je to iz njene perspektive izgledalo te 1991. Reci, predstavi se. Antonija Kurs, imala sam 7 godina, 1991. i većine toga mislim, ja rat nisam doživljavala tad baš nešto pretjerano ozbiljno. Dijete, meni je to bilo, mi smo spavali 3 mjeseca u šumi, ali meni je to bilo više ko igra, A sam bijeg i pad Svetog Roka, to je bilo 24. na 25.9. Mi smo ispred kuće, znači krenuli pješke preko Velebita, išli smo 2 dana do Starigrada. Paklenice, da. Da, do Starigrad Paklenice i gore su nam specijalci ovi naši pomagali, nosili starce. Onako najupečatljivije je bila jedan stari čovjek, učitelj je bio Rosandić, njega su na mazgi nosili specijalci, cijeli Velebit. I on je cijeli Velebit premeko jer on je bio bolestan. Jel se čulo već tad granatiranje i to? Da. Mi smo gledali sa Velebita kuću kako gori. Ozbiljno? Da. I kako ti je bilo? Tužno, je? Tužno. Da, i onda smo došli u Zagreb, u Lagunu i tamo smo bili 5 godina. A tamo su i Vukovarci bili isto. Ja sam bila sa Vukovarcima. Da. Tu smo se u domu obitelji Kurs kratko okrijepili. Mihovil nam je pripremio janjiću kalju. Jasno, i planirali su da ćemo prespavati kod njih, ali Božja providnost je htjela drugačije. Tako da smo obišli, pošto smo obišli te znamenitosti i odali počast žrtvama Domovinskog rata. I već se, ne znam da li vi čujete ovo, ali van je upravo Oluja. Koju izbjegavamo, da. Gdje nas je, nećemo lagati, priznaćemo, odveza od 10 kilometara. Od Lovinca do Gračaca. Tako je, s obzirom na vremenske uvjete i da se stignemo naći sa
sa ljudima iz HVO-a. HVO-a za Zadarsku županiju. Tako je. I dočekao nas i predsjednik Branimir Jarmanović. Tako je. U suradnji sa Manuelom Zvonarom, hvala ti Manuele, koji nam je pripremio ekipu u Gračacu, gdje smo evo sada već drugi dan, s obzirom da su najavili nevrijeme koje, evo sad počinje, mislili smo prema Kninu ići i na pola puta stati, šator razvit, ali tu bi došlo vjerovatno do određenih problema. Da, potopilo bi nas. I Božja providnost nas je zaustavila ovdje među dobrim ljudima iz HVO-a koji se zahvaljujemo od srca s Božji blagoslov. Dečki iz Posavine i Srednje Bosne, jel? Tako je, ovo predivni ljudi, naši ratnici. Evo tu smo kod gospodina Slavka, evo drugi dan. Evo i s razlogom smo i upravo dobili ovu priliku da imamo vremena malo sjest, sabrat se i snimiti ovaj prilog. Tako i popisati otprilike određeni dio, svaki dan zapisati gdje smo bili, da možemo ispomenuti ljude koje nam je dragi Bog stavio na put po njegove providnosti, jer ja sam rekao ovako, Isuse misli ti, nemoj da ja mislim. I on misli i stvarno nemam riječi. Ovi trenuci su nam dani da se možemo obratiti na ovaj način, ukratko revizirati od pokretanja 7.5. od samog kretanja na hodočašće. Evo, danas je već koji 15. Da, evo, čak je i Tomo sinoć dobio priliku opet malo zasvirati harmoniku i to dogodilo se nešto nevjerovatno. Tomo se zaljubio u tu harmoniku na prvi pogled. Ja isto kad sam ju čuo, jednostavno ko da je dio njegovog tijela. Možda će biti moja, jer mi fali harmonika. Imam dvije propuhane na kojima se baš ne mogu izraziti, ali tu i tamo na njima zasviram kod kuće. Ali ova je stvarno ispunjena. To kad on svira, ko da je dio njega, ko da je cijeli orkestar i savršeno mu paši uz njegovu boju glasa. Da, evo, tako da... Ja ga još nisam vidio tako sretnog i ispunjenog. Da, lijepo smo se podružili sa društvom. Kako to objasniti? Evo vidite zid, prekrasna je konoba, stvarno. Da, kako to objasniti? Evo vidite, mogli ste sad između i vidjeti to, Slavko nam priprema baš grah u kotliću. Slavko, fantastičan si. I ponovit ću se, Božja providnost nas je navela tu da stanemo, da se možemo obratiti na neki način svima vama. I zahvaliti naravno, i na pomoći, podršci, blagoslovima i molitvama. Na logistici sada da nabrojim samo par imena, Marinko Šušak, Saša Kosec, braća Vuk, njih 3-4, Manuel Zvonar, Ivica Jandrić, Mihovil Kurs, Kristina Markobašić, Branimir Brane iz HVO-a Zadarske županije i Damir Plavšić. Ne znam više, neka ne zamjeri neko koga nismo uspjeli spomenuti, jer puno ljudi zove i ne samo do ovdje, nego skroz do kraja ljudi nam se nude smještaj, pomažu nam određenim donacijama, sredstvima. Pripremaju dočeke. Da, prate nas na putu. Medijski, evo i da spomenemo Kristinu Tabak koja nas je i povezala i sa katoličkim radijima. Da, bili smo. Gdje smo i prvi dan i drugi dan po putu, čak imali smo intervju na Radio Marija. Da, bili smo direktno u eteru. Još da, molim te dozvoli da spomenem, Bašo iz Imotskih Crnjaka, šta u svakoj objavi ga označavamo na Facebooku. Ivica Žap i Sinovi domovine.
Da. I obavezno moramo napomenuti, pratite portal Dnevnih novosti, jer oni su glavni koji prenose poruke i prate nas čitavim putem i objavljuju. Imamo jutarnje i večernje objave. Tako evo, putem da omogućuje nam putem da svoje iskustvo, svoje svjedočanstvo podijelimo s vama, sa ljudima dobre volje i nadamo se da će dotaknuti bar nekoga u srce i u dušu ovo što činimo i zajedništvo. Da, ljudi su se počeli moliti, sabirati mladi preko Filipa Palijana su se pokrenuli. Znači, Gospodin radi nešto predivno. Naša budućnost su mladi. Ja kao ratni vojni dragovoljac, invalid Domovinskog rata i sve, dobio sam poziv da pokažem mladima da i dan danas mogu proći i prenijeti poruku koja nam je bitna za zajedništvo u ovim vremenima koja se događaju u svijetu. Ne znamo što nas čeka. Zato jeste ovaj mimohod, hodočašće posvećeno hrvatskom narodu da u ovim turbulentnim vremenima opstane i da se vratimo Gospodinu, jer bez njega nećemo uspjeti. Tako mi je dano u srce. To ne govorim ja, to Gospodin mi daje da govorim vama. Ja sve ove riječi koje izgovaram, ja to ne planiram. Ja jednostavno iz mene teče, tako da se zahvaljujem na svemu što si uz nas i što nas pratiš i uvjeren sam, i ne da sam uvjeren, ja sam siguran, mi ćemo doći do cilja i tu našu hodočasnu misiju posvetiti našoj lijepoj, predivnoj Hrvatskoj i hrvatskome narodu. Evo da još pozdravimo našeg dragog Doka. Doktore Ivicu Varbanasa, evo, tvoj Ćelavac ne odstupa, pozdravljam pripadnike satnije taktičkih snajpera, isto moje zadnje postrojbe, pozdravljam sve suborce s kojima sam bio rame uz rame, pozdravljam sve navijačke skupine koje smo stali u obranu Republike Hrvatske i oni koji nisu s nama, neka počivaju u miru Božjemu. I nek nam ne zamjere ovi ostali kaj mi volimo Dinamo. Da, jasno, nije samo Dinamo, a i Hajduk, svako ima pravo svog izbora, ali mi smo jedno biće. Ali nećemo skrivati, idemo otvoreno, iskreno, otvoreno srca. Tako je. I prenosimo poruke zajedništva, a ne daje, Gospodine Bože, nekog većeg zla za hrvatski narod, zato šaljemo poruku svim navijačkim skupinama, pogotovo mladima. Vi ste bilo Hrvatske čistog, ajmo reći, čistog srca, nema nas puno. Na vama ostaje budućnost Hrvatske. Mi ćemo u finale života polako proći. Evo, masa mojih suboraca je otišlo nakon rata u poraću. Dosta ih je izginulo za vrijeme rata, to i svi sami znate. Volio bih da se nađu sve kosti naših poginulih i ubijenih ljudi, civila. Nažalost, evo, dan danas se otkrivaju kosti i iz Drugog svjetskog rata, iz Domovinskog rata, tako da hrvatski narod je prošao veliku tragediju. Ovo što nama nameću i što govore te gubitničke zle sile i koji se više ne skrivaju, otvoreno atakiraju, uopće nas ne diraju. Ja znam da ispred mene hoda Sveti Josip, sa lijeve i desne strane Gospa i Isus, iza anđeli čuvari i svi sveci u zajedništvu sa Duhom Svetim. Pa koga da se ja bojim, ljudi moji? Pa tu sigurnost koju ja osjećam i koju doživljavam, ja vam ne mogu opisati riječima. Evo, procijenite sami po svom nadahnuću što se događa i sklopimo ruke, bar jedan očenaš za naš hodočasnički put, a mi ćemo sve vaše nakane prikazivati o Gospodinu, jer toliko ima tih nakana što nam ljudi šalju u porukama, da jednostavno objedinimo, zna dragi Gospodin bolje, ne stignemo sve niti reći.
Evo, ovim puta vam se zahvaljujemo. Dragi Bog, neka vam ispuni vaše želje i budite blagoslovljeni. Mi krećemo nakon ovog nevremena od Gračaca prema Kninu, gdje imamo zahtjevnu rutu od 54 km koju planiramo proći u jednom danu. Da bi ovo nevrijeme koje je danas i koje će biti sutra 16.5. da bi izbjegli i oporavili opet malo žuljeve i sve to snage skupili. I idemo dalje. Iduća nam je etapa Gračac-Knin. Božji blagoslov svima, hrvatski narode, otvorimo oči, duhovne oči, probajmo se sami sa sobom potući, to su najteže bitke, priznati da si grešan i pobijediti se. Tako, sa svakim korakom ja osobno dobivam bitku i predajem Gospodinu da me vodi, jer bez njega ja ne bi uspio ništa. Tako da, Isuse, još jednom hvala ti i blagoslovi sve nas i našu Hrvatsku, hrvatski narod. Evo, ja bi još pozdravio naše obitelji, pozdravio bi svog brata Peru iz benda našeg Izlet i našeg novog gitaristu Robija, koji zajedno rade pomažu u videima i objavama na društvenim mrežama. Pozdravio bi posebno cure iz grupe i našu cijelu grupu logističku. Evo, spomenut ću Zrinku i Sanju. Da. I eto, grah je pri kraju. Malo jusno, sa žlicom. Tako da, evo, hoćemo izmoliti prije jela jedan Oče naš. Naravno, hoćemo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi, Božji blagoslov svima. uslast i pozdrav svima, dragi gledatelji. Dobre riječi i da bude vezan. Oh, 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 oh.